numvise imisonga myinshi mu rubavu ko yaraheze yose mvuga yuko uno munsi nza gukora yaraheze ikintu cy'amezi abiri ntaza bivaniye n'urugendo nari nafashe rero numva imisonga ni myinshi ndavuga amana uko bigenda kose jewe ndagenda ndapfukama ndisengera numva iraheze inje numva meze neza ntabwo numva ndaririmba numva meze neza ariko nicaye numva ibitunguzungu birafashe byinshi ndabura uko nifata ndabura amahoro rero niho nasohoka hanze ubwa mbere nsohotse sinabona n'inzira ndiko ndacamwo nguye hajya hasi nta muntu n'umwe yabibonye uvuga nibura handapfuye karabaye ndikamba nyene ati numva inzara nyinshi mu nda numva umutima uributse ndavuga sinzi iyo ndiko ndaja noneho niho nayumva umenga ndarose agahengwe ndongera ndagaruka ndinjira nicara ngarutse kuririmba mwabibonye nkavuye n'imbere ngenda abandi bariko bararirimba ngenda kwicara hari inyuma nayumva umenga noronka aho njyama vyotoza rero niko baranyereka aho njyama umukozi w'Imana aransengera asengeye none numva bumeze neza nta mutima ncumva mu mutwe bimeze neza namwe murabibona tushimira Imana nico kurima nawe utobuze ufise amaboko yoroshe waribuze uragenda ukarimisha tengeramo umuceri hama ukagenda ukinga umuceri none uzowurya ntaco nawe urya kigoma uzogurisha ubwenge nta mukari ure kigoma sivyo none mugabo izo bivuye mu byo warimye amen Yesu ashimwe ibiharage nawe utobifungura birime uzogenda ubivunjishe ubigura imicece kuko nturuhuka sivyo none mugabo warima amen amen ivyo rero biduha ubwenge biduha kuruhuka nuzobigeragera ufite imyaka 60 ntuzobishoboye kurima amaso azoba ariko aragenda abona ibyabo bitangura niko nabibwira mu bintu kiri bato bitangura ugira izo nzozi ubone kure ntiwiyumvire ngo nzogenda kurongorwa gusa uzogiki manza wiyumvire uzogiki ntumva Claudine ko yamaze kubitegura ntumva ko Claudine yamaze kubitegura yaramaze kurondera itonga zorima mu myumbati cyangwa uburo n'umuceri waje usigara arondera ari umuntu gusa ntumva ko yaje kubitegura hari inzara izobica n'umugabo we nta nzara izobica yareje kubitegura none wowe uriko urabitegura ko uriko urabitegura ko umukobwa cyangwa umuhungu amen amen Yesu ashimwe amen uriko urabitegura gute nabyo ukeneye yuko impunzi zinjiye igurisha wayigurisha kwiro nk'igishoro habaye umupasitori ibyo umupasitori biramunanira pe yari yabigiyemo atarabizi baramubara yatumiriza rero yarafite ibirato bizimvye acarisiga agenda kubona atareka ibirato arabidandaza barabigura yari nyabaro nk'ingahe abaronse umutahe aronse umutahe zararangura ubu yarateye imbere amen nibyo gutera isoni kugurisha iki kugira nk'igishoro byo gutera isoni nimba bigutera isoni urumva wowe sizo uracihagatseko biracyameze neza amen biracyameze neza naco bari gitege wabuze 200,000 cyangwa 500 umubwiye bako makete gendo ndera igishoro amen kugira udandaze uronke tije ndose umutari nawe ujyaje gusarura bajya babandiri bahora bagendagenda hari umuntu muhuye akora ati jema 220 n'ubyazamo 500 kwezi none biragoye agenda arangura ibintu bibiri imyumbati nawe baterekera ngaho ibingana ababyeyi ijya imyumbati mutekera bagirira ngaho njya mu isoko akagura basi 10,000 agacagura n'ibiyoba bitetse none arabiteka ubwoko bubiri agashira ku rutaro babita urutaro je namaze kubona abagore badandaza imyumbati n'ibiyoba bafite smartphone z'ingoma majanani none iyo telefone yayikuye muri byo 100 kandi bakagaburira abagabo akantu umwumbati akantu k'igihumbi umwumbati w'igihumbi awukuramo 200 agira akantu kanyinya uriyo bagahabura kilo 200 barabikura umurondera basi niba udashaka kugenda ugenda gira akamubwire n'icyapati ku mwumbati n'ibiyoba abantu bazoza bahagaze bazohamenya hajya ni ku mwumbati n'ibiyoba amen
amen urondera utuntu utekeramo ugira utuntu turi special uco utekeramo bagahita bagenda bajya bari mu biduka barabikora n'abagenda ku maguru amen ni kumumbaje no kubiyoba na point akoresha ikintu 200 gusa agakuramo ibihumbi amajana n'amajana amen umuntu bagaca baduza bakagira ikamba mbiri bagashyiramo n'ibisukuti n'ibindi na mayoneze ziri mu gutakara barongera urudaraza rwakura mu bantu babutowe urudaraza rwakura mu babutowe ikindi amafaranga agwiza ku byabo akaba multipliye nuko nako navuga yagwize nimba uhembwe 50 yagwize amen nawe rero umuntu arambara ati jewe maze gutangura nk'ahantu mu ruganda ndagira igicapo murabisiyereka tigiye nshaka mu ruganda rwanje mu kwezi nihizi miliyoni dufate 100 cyane gukunda amafaranga miliyoni 100 yinjira ku kwezi gatanga raporo urumva ivyiyumviro umaza kwintego kintu y'amafaranga azashikira ngo tuzoyarafa gute kandi ko yarose ntuyasesa kubona amen Yesu ashimwe amen ikintu kizokwereka umuntu rero uko ameze uzomuha ibintu bibiri muragisubiremo uzoma amafaranga cyangwa uzomuha igiti post azoca yigaragaza icyaha akari muri we gaca kagiye acayo abagenzi kuborerwa kugura impunzu cyane reka umva bari baragaragaza iki muri ariko yarose yafise baho utayafise baho kuyafise amen amafaranga ntabwo bintu abindura gute abukura kubara gute amen Yesu ashimwe amen Yesu ashimwe amen ibintu byo by'igitoro kimaze imisi cyarabuze byarigishije abantu benshi nacyo ubwanjye byaranyigishije amen abantu benshi mu gisagara cya Bujumbura baramaze kumenyera kugenda iki n'abafise imodoka none imodoka yabo kamiyeho aruzi singujya none kera marete imodoka narahita yaranakamira gukama ntiyakoresha bisi none n'abandi turagenda n'amaguru cyangwa tugakoresha bisi imodoka zingahe ziri mu rupangu urumva icyo kintu none ucamaze ko nawe ucoboneka byo gukura mu kibanza ngo ntagiye n'imodoka ngo si cyo bakwiye uriyakira umunsi wo kumbatiza twagiye n'amaguru nagiye n'amaguru cyangwa na bisi share yacu share twari twapanye hariya neza uriyakirwa bikura kandi biragenda neza ibintu byose ni hehe ni mu mutwe amen ni mu mutwe none taxi kuva hariya gushika ngaha byari mu 15 de toute façon c'est kuburo muri uwo mbare ati yandihi akayandihi ibintu byose ni mu mutwe uramenyera ukamenyera ubuzima bwose amen iyumvire rero kuri uyu munsi ibintu biri mu mpemu ubishyire mu bifatika amen gira konti uguruza kona pana yari mikashi sawa nacyo uguruza kone muri microfinance umengo ku kwezi bagukora 500 n'ibihumbi 2 urabe ya verisa Yesu ashimwe cyane kuko impamvu yashyize ucugira epargne yo kuziganya kuyo kuziganya umwanya wose n'ugenda kuyatora uzogana kwa twareze amezi 6 cyangwa umwaka wayateguriye ikintu urose 2 shira urose 5 shira amen uzogenda nazo uyakeneye abare mu byuma byapfuye uzosubira inyuma ijwirizo kubara terega sayo kujya sayo gukoresha ibyo byose hari ikintu wayabikiye amen amen nawe byo ibihumbi 2 ekonomiza yabiki kubera yabise mu gasanduku atarakica umushura ko ura n'ikibazo bakakagutwara cyane bakakamena ukakamena wenyine ukakigira saving abika amen mukiri bavuga ngo indo yibarira nibarishwa idawuni nibyo uzoshika ko cyo kubamye baravuga ibyo uzoterera nimba ari kumwisho uzobitera utangize saving uzoshikira tariki cyuvuga ngo arakotse ngo arakoroka uyu munsi nyene bisaba ko wabitegura ugasavinga
amen. Ukaza urabika hariya ku ruhande niba ushyize kuri kone kiriya tariki nigera yo kugira contribution yo kugira icyo ukoze uca ugenda ugatora ukabyishyura mugabo ntuzorindire ya tariki igeze ngo nabuze ngo aho naziga aho wazigaye ko babikubarira neza neza bike bariko barabikubarira Yesu ashimwe cyane uvuga mu mezi abiri ntiwigize ugira sevi nawe sevi ijana ntabwo witwaza gira sevi giriro gira epargne ziganya amen ziganya amen raba ibyo ugabanya nimba ari amamega nimba ari amayinite ziganya ufu ubirika ibyo naba nabikuze nimba iyo telefone atari amafaranga yikunzanira shaka ujye kuri WhatsApp nimba ayo mamega ureke kuyagura data umanze umara ukwezi none nimba mu kwezi wakoresha 10,000 kura ku mamega nubwo kutoba yaziganije azokora iki ni byose hari uzokwitwarira muri senari ngo namuhutse ku murongo ngo ntiyari kuri online iyi ndazokwitwarira inde hari uzokwitwarira Yesu ashimwe cyane uzoba gukeneye azoza asengere ngaha agutore azoba ati gusengera ngaha amen sibyo nico nashyize kuri stati akantu kerekana amafaranga cyari gikuba gihana sura amaboko rero ukore muri izo ngorane zihari urasere ntigikura amapantaro menshi kubera abayema ni benshi uko tugiye kuva mu niki kugira ngo zizoboneka ntanyo tuzosubira kugira abantu baragwiye niyo tudasira kubyara tuguma tubyara Yesu ashimwe cyane amen Yesu ashimwe amen imigisha yose niwumve ko udasanzwe urayifise amen hageze gusenga ntusarare Yesu ashimwe cyane hari abaririmba indirimbo za kera mu Mana yo mw'ijuru mu Mana yo mw'ijuru vuga Mana ya data Yesu ashimwe cyane uvuze mu Mana yo mw'ijuru uzokomeye ucumengiri kumenye turi kumwe iri mu nzu y'Imana Yesu ashimwe cyane turi mu nzu y'Imana none numva ko turi kumwe amen Imana ntabwo iri mu ijuru ukayishyira kuri mu ijuru uzoyisaba urindira imyaka 2 kwishura mugabo muri kumwe ukaburara wawe barira n'amajambo yoroshe amen Imana urabona ko naburaye Imana urabona ko ngiriye amafaranga urayafise gira icyo ukoze amen ntiwibabaza ntusenga ngo kuri mu ijuru mbega uraba hejuru ngo bari mu ijuru harya wimbira ati yanyamwishije none wayishyize mu ijuru ku birometero 1000 umva yakumva iryo jwi ryawe ryashakaye amen mugabo uzi ko muri kumwe irahanye Yesu ashimwe cyane uvuga muke irumva ati Imana urabibona muravugana amen kandi Imana irabikora amen aho ngarutse nshingaruka ku ntayi ya Etienne baramushingiye n'abamukoze ngo afise ukwizera kudasanzwe amen twizere ko yakuvomye ngaha Yesu ashimwe cyane amen afise ukwizera hari ibyo atavuze hari ibyo atamuvugiye Yesu ashimwe cyane hari ibyo atamuvugiye yafise ukwizera kudasanzwe kandi ubanza ko arakoretse wagenze neza amen yagendera ku ijambo yoba yarahanuriwe Imana yamubarenge izogukorera urubanza Yesu ashimwe cyane Imana izogukorera urubanza urumva iryo jambo yagenderaho we yagenda bwa Imana yakoze izonkorera urubanza nico yagenderaho amen sinzi hasigaye iminsi mikeyi sindayibuka none ikirabo cyamaze kuboneka Yesu ashimwe cyane mbere utamura kumatira uhera ku kiragonda none afise amafaranga yo kuimatira siza igugwiwe 150 amen ikirabo naco kigugwiwe cyangwa 10 ibihumbi 10 none ugera kwiyumvira imatira yo 150 so hose so kuryama rega isase kuryama amen hose no kuryama isase no kuryama ntabwo kwiyumvira imatira yo 150 tarikira mu cy'ubucura ofise amen ariko yarafise kwizera amen cyawibira hasigaye imatira utarayigura n'umugore w'abanaza mu byamiki bati nikirabo cyangwa cyo bikirabo byose nturakigura amen siwe wenyine bimaze kumvira iz'abana imatira n'igitanda byabuze umunsi wa mariage bamuterera iki
kamaze kubura bakabikora umunsi wa mariage cyangwa agatiza tibyaza agaca bari umuntu ntizimate umugore none ni gute nibo mwavuganye hakiri bakaza urasiko nabutize niyo abashitsi subiza ati madame none ni gute bimuvugana rero abo bakavugana ni imatera niyo watije ni yawe kugira ngo mubivugane ashobora wakubwira ukuntu nyine akayizana urabwishwa kuri rero icyenda ati ntabyo guciza birimo Imana izobikora. Yesu ashimwe cyane. Amen. Yesu ashimwe. Murumva ukwizera yavye ukwizera kudasanzwe kandi yabibabariye none ikosime yambara ibya cyangwa cyiza umuntu ntabura ikirato cyiza mugenzi wawe utagifise niba ugifite cyiza kibiki. Amen. Uhageze kugisiga uzogisiga urubanza ruzokoreka. Amen. Yesu ashimwe. Nabari kinutumira abantu benshi tumira nungu n'abana asagacupa kamwe kavana. Amen. Amen. Byase basi ntuzobwe ngo kugira ama excuse ngo byanze kugira mariage. Izo ni excuse. Uzoreka kubatumira. Ikanzu reka kwambara yera bambaye dabindi wambaye wabuze amafaranga basi. Ambari kujya kanzu uzogukizira tubatikisa mu ntabwo. Ntabwo ushakiye. Oya ushakiye. Byase bose warudiye. Byose ntabwo. Watuka turakubarira urusengero bishobora kugufasha. Nushaka none kamara chera. Tuzongera kandi basigera kubateka. Ibyako ndagibaza aho bizoba byanse. Mechenge kugiramo. Mechenge kugira twabukoteshereza hariya. Uri umukobwa yata nawe abatwemera byinshi yabarage. Kandi mpamvu kubera ko munigana kugira Maria Gisamira. Kuna bagira na dimanche duhejije imisa tugaca tubahitse mukagenda mukabana ngene byigure yakoro amakazo twikura dimanche kuriki nimba no kugutwikura iriga kira ni batwikura ubonye batwikura buke. Yesu ashimwe. Mukaza mwabiteguye mukabicara mukicara ikibanza tukakora imisa duhejije tugomba tubasezeranye ntibitero hama mukagenda mukibanira neza. Amen. Amen. Yesu ashimwe. Mugabo ushaka ushungi ikiya cyo kiba kitamwike n'ushungi. Why? Ariko ntacu nabyo nye byose ni byiza. Amen. Amen. Icyuya kagize abandi nanje nagacimo. Amen. Ujya rero uri umukobwa uri mu bigero maze gushika mu bigero. Hari abakobwa baba bireyundirira byose. Abati gende mu bigero ngo nihagira nawe umbarira samedi mu ndwimwe ayikanzu nzo wanda yafise byose na frigo byose tabo wanebije umunga ngati wari wanebije likagenda byose naye nabihejije kuita iki naye ndayizi naho nawe ugenda ndabo nzogenda kugura nibara masahari nibara marindo nibara iki nta cyerekeza bafise. Amen. Ntabazi yari twaraje none tuzorongwa n'ubuti ko ibyo uzotwara urapfa mubibaza baza urabitegura sibyo none sibyo urabitegura uzagura buke niba amashuka sinzi ko batwara amashuka ntabyuze urabitegura ukagenda amashuka agezweho nayawe ukaburabaza ukabura imwe ziyashasha no kuzakera hari zitwaranyerera zakera uzosanga wize mariage mu myaka ibi cyangwa ibyari zaravuye kuri page sibyo none ucugura ibigezweho bishasha nyine ukacubika ntuzane byakera byo muri 72 mari byo uzana. Amen. Yesu ashimwe. Ubona umukobwa niko nabarira abakobwa ujuragura kimwe ukabishira ngaho gufunguka mu buryo bw'impemu no mu buryo bw'amafaranga. Mwitanguriro 2:15 aravuga ngo tanguriro 2:15 Koroni 6:7 Ura Imana ajyana wa muntu amushyira muri iryo tongo ryo muri Edeni ngo aririme arizigama
arizigama. Amen. Yesu ashimwe. Bivuga iki? Hari amategeko agenga ubutunzi, hari amategeko agenga amafaranga. Amen. Niyo nshaka kubabarira make. Icya mbere, amafaranga abwirizwa kuba valorize. Valorize ni ukubwira kuyaha agaciro, ukayagwiza, akunguka, ukayabyaza umusaruro. Nawe impano yose ufise ubwirizwa kuyibyaza umusaruro. Amen. Amen. Yesu ashimwe. Impano ufise ubwirizwa kuyibyaza umusaruro. Bivuga iki? Hari umugani w'itarere. Amen. Umwe bamuhaye zingahe? Uwa kabiri bamuha, uwa gatatu bamuha imwe. Bariya uwazitanu uwazitatu baragenda barazidandaza. Yesu ashimwe cyane. Barazidandaza, zirunguka. Yesu ashimwe cyane. Amen. Barakora ko ibibatunga, barakora ko ibibafasha umuryango, umutayi w'abandi ugumuka. Wa wundi ari kinebwe arayibika ngo ayidandaje data ngo yaba ariko aramwungukira. Oya, wazitanagarutse amazi naradandaje nunguka zitanu ingerane sambusa. Wazitatu uko nyine aramuhereza. Umwe avuga ngo ndazigura hambara ngo nase guhombesha ngo nukawugirane nase kuyadandarisha ngo yohomba yugirane ngo mu ibintu n'ama excuse menshi. Arayimwaka ayihereza uwabyinshi. Niyo mpamvu na Bibiliya ivuga ngo uwabika azobyakwa bihejwe uwabyinshi. Buri muntu wese arafise impano Imana yamuhaye. Amen. Iyo mpano yivalorize, yidandaze, yikoreshe. Amen. Niba uzi kuvuga neza, kwakira abantu, guhamagara abantu, bikoreshe. Amen. Niba uzi kuvuga neza ubutumwa, bikoreshe. Niba uzi kuzana abantu kuri Yesu Kristo, bikoreshe. Amen. Amen. Niba ushobora gusengera abantu, basengera, bikoreshe. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Amen. Famira kandi wasenze. Yesu ashimwe cyane. Famira wasenze. Ujye umuntu ufise impano nk'aba bantu bameze nka Petero, abantu bameze nka Petero. Avuga ngo kwenda gusengere mu bibi. Amen. Ntabazi byari. Uri umuntu agusengeye waratebye kubyara ukabyara, woronka amafaranga byishura. Woronka amafaranga byishura. Ntabwo waronka amafaranga byishura. Ariko umwishuye wa mwanya, kuko uwo mwanya yari kuba ari kwigisha, akaronka amafaranga muri iyo saha, cyangwa ari mu bindi akaronka amafaranga. Ubu umuhaye nyine utuntu dukeye umwishyuriye wa mwanya wiwe. Nayo ko yagusengeye ukaronka icyo kintu, nta kintu wabigereranya wotuma umwishyura icyo kintu bihuye nacyo. Ntabwo bishoboka.